évangéliste Modeste Brem Kapeshe, iki kanisa ya Witcham Sepak Bethlehem Panzi, kwa mchungaji ya Mungu Lazar Mshingirwa. Nafanya huduma hapo na ninashukuru Mungu kwa sababu amefanya leo nisimame pia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia acha niambie mkutano kwamba unaweza kutupata pia kwenye channel zetu za YouTube ama kwenye mtandao kwa hilo jina Modeste Brem, na kufuata mahubiri na mambo mengine mengi huko. Lakini pia nishawishi mkutano kufuata nyimbo zetu na imba pia katika kwaya. Je fais partie de cette chorale, banaita chorale La Splendeur du Ciel. Nafikiri kuna nyimbo za hiyo kwaya ambazo mmeshawahi kuzisikia hapa. Mpendwa wa moyo wangu ni Mwokozi, ni wimbo wa hiyo kwaya. Kuna uweponi wa Bwana na mengine na mengine. Nitakushawishi pia kutusaidia kwenye channel ya YouTube, kujiabone kwa kwaya hii na itakuwa baraka sana. Basi tupate kusoma maneno ya Mungu kwa machache kabisa. Hili somo hata kama hatujasoma, niseme hivi, hili somo ni somo kubwa na hatuwezi kuimaliza kwa haya madakika. Hata tungelipewa mkutano hatuwezi kumaliza hii somo kwa sababu ni somo kubwa, lakini tutazungumza tu hata pointi moja tu. Hii preparation nilifanya hapa, kuna pointi 4 lakini moja tu ndio tutazungumza, na mambo inaenda hivyo kwa sababu muda umesonga, si ndio ndugu zangu? Tusome Yohana Mtakatifu sura 4 mstari wa 23 tuone maandiko matakatifu inasema namna gani. Yohana Mtakatifu sura 4 23 na 24, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa wamwabudu yeye, imewapasa. Il y a une obligation là-bas. Wamwabudu yeye, imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na hii somo ambayo imeandikwa, tumeshawahi kuiona kwenye mtandao mahali, lakini inasema impact de l'adoration. Impact de l'adoration. Sijui kama huko mwalijaribu kutafsiri hili neno impact de l'adoration kwa Kiswahili apate kuelewa impact de l'adoration ndio kusema nini. Ndugu zangu wa Kristo, kweli ni kwamba mara nyingi sana watu tunakusanyika hivi kumwabudu Mungu, lakini kweli ni kwamba wengi, je dis bien wengi, hawajawahi kuelewa umuhimu ya maabudu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kusanyika, moi j'ai beaucoup de questions situées parce que hakuwezi pita dimanche na hakuna fasi tukamate tu kuanzia kwa Maison Blanche na kufika Kasiri. Ni vigumu dimanche mbili zipite na kukua kanisa fulani sehemu fulani yenye haikoorganize louange na adoration, salon d'adoration, nini na nini, concert, parce que mule concert nao ile yote inafunga kwa ile neno adoration. Maana kila siku, kila wakati kunakuwa kama mikutano, mamikusanyiko, tuko tunamwabudu Bwana. Lakini sasa swali, est-ce que vraiment tunajua impact? Niseme mkiswahili lakini Kiswahili nayo iko nguvu kidogo. Impact de l'adoration kwa kuitafsiri kwa Kiswahili inasema adhari, hapana hatari, adhari, A-T-H-A-R-I, hapana hatari. Adhari maana yake iko sawa, ni kwetu ni tafsiri literalement, iko sawa vile matokeo
kama ndeza sema vile. Voilà le terme pour que tuelewane. Amen, amen. Matokeo ya maabudu ndio teme yetu hii. Mkutano wa Bwana, est-ce que vraiment mulishakawahi kuelewa ama kujua matokeo ya maabudu? Est-ce que kuko mwashakawahi kujifundisha kidogo apime kuelewa maisha ya waabuduo apres kuabudu ilizaa nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninachokijua mimi ni kwamba kila mtu aliyejitoa kumwabudu Bwana kulikuwa mambo fulani ambayo ilitokea kwa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Moi je ne peux jamais comprendre ça. Mtu aseme hivi, nilikuwa na abudu, nilikuwa mkonser, nilikuwa msalon d'adoration, nilikuwa mahali ambako wanamwabudu Bwana, kisha akose kuwa na matokeo ya bonde d'adoration kwa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia nisome hapa hivi tu. Lorsque nous parlons de l'impact de l'adoration, nous parlons de ce que l'adoration produit dans la vie de celui qui adore Dieu. Beaucoup de personnes adorent sans comprendre la puissance de l'adoration. Pourtant, dans la Bible, chaque fois que les hommes ont adoré Dieu sincèrement, quelque chose a changé. Leur cœur, leur situation ou leur relation avec Dieu. Tout ce qui n'est pas les résultats. Wengi hatuelewe impact, matokeo ya maabudu. Katika maandiko matakatifu, kila aliyeabudu kulionekana mabadiliko mu roho yake, mu maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa direct nikwambie parce que on n'a pas beaucoup de temps. Kama unasema ulikuya abudu pamoja na hii uwepo yenye iko hapa, sio kama wewe na wewe uko unaisikia. Balikuwa hawa watu wote walikuwa hawajapanda hapa, mais tulisentir présence de Dieu ici. Kama unaweza sema ulikuja msalon d'adoration yenye iko na thème impact de l'adoration, lakini unatoka na hakuna mabadiliko kwa maisha yako, c'est que tu n'as pas adoré Dieu. Parce que haiwezekani Mungu, tout le monde peut se tromper sauf Dieu. Mungu hawezi fanya maabudu iwe kisha ashindwe kutimiza lengo ya kufanya maabudu iwe. Na parmi malengo makubwa ya Mungu kufanya maabudu iwe ni kwa sababu maabudu ni njia rahisi ya kumbadilisha mtu. Sema tu amen. Hakuna kitu yenye natoshaka stress sawa vile muziki. Haiko. Alors kama mtu anakubali kuadore, maana yake anakubali akwe transforme. Nisaidie useme transforme. Na maabudu inakuwaka inatransforme roho ya mtu, au niseme nafsi ya mtu. Inaifanya vile kisi ule mweuko na abudu anapenda ukue, me hapana vile kisi wao unapenda ukue. Bwana Yesu asifiwe. Watu tunadanganyika. Peut-être tunaelewa na kushangaza parce que wakati mwingine on doit savoir et on doit apprendre aussi à se dire la vérité. Mimi ninachoka na kuona watu eti wanaabudu lakini rien ne change. On doit pas faire une chose et son contraire. Ou soit on adore Dieu, et si on adore Dieu sincèrement, qu'il pleuve, qu'il neige, mambo lazima yabadilike kwa yule anayeabudu. Lazima maabudu inatransforme cœur. Ukisoma Wakorintho wa kwanza wa pili tafadhali sura 3 mstari wa 18 utaona hayo mambo. Maabudu inakokotaka mtu. Sikia hii neno. Maabudu inakokotaka mtu, inamtosha mbali, inamkaribisha karibu na Mungu. Maabudu hii inakutosha kwa ulikuwa, inakusogeza karibu na Baba. Nisaidie useme karibu na Baba. Ndio kwa maana utaona wengine kama wako wanaabudu wanajisahau. Kuna wale wanalala chini
sababu wametoka mahali wamekaribia karibu na Baba. Karibu na Baba unakuwaka uwepo yenye hauwezi weza contenir. Ile uwepo inakuexige atona vala veste ya unalala mwavu. Pourquoi? Uko karibu na Baba. Nifuke nikwambie hivi, maabudu inakuwaka inafanya mtu anakuwa na sekirite ya mbinguni, paske haiko tena mbali na Baba, anakuwa karibu na Baba. Ukijenga karibu na kwa president, papa bapende basipende bale bagarde yake batasekirize kwako, paske uko proche na kwa president. Maabudu ndio matokeo ya hii mkutano tunafanya hapa. Sadi je crainte de vous le dire, kama watu hawabadilike hapa, maana yake hatukuabudu Mungu. Awi, kama tutabakia vile tulikuwa jana kwa hii uwepo, c'est-à-dire hatukuabudu Mungu. Kuko vingine vetuko tunafanya mimi haiko parce que ni ruke tu nifike kumshi ya, lakini sijakula muda mwingine. Le tout premier impact, c'est bien une phrase, le tout premier impact de l'adoration, ce n'est pas ce qui se passe autour de moi. Wakati mwingine unaweza mkonseri, unaweza mumini, unasikia muziki iko bien, ba pianiste banani, manake album banatimiza ile neno yenye walituambia kwa masomo. La musique est là de combiner les sons d'une manière agréable. Unaona kila kitu iko, hakuna sitiration, kila kitu iko sawa. Manake balifanya montage ya masauti, kila mtu akaleta sauti yake mu machine, parce que vile ndio wengine wanafanya kama concert bebacha kuwa na ngazi ya nyuma. Lakini kuabudu haiko ile ile iko inapita karibu na wewe, ile solo yako unasikia mzuri, zile sauti za baimbaji zako unasikia za non, ce n'est pas ça, c'est la volonté de Dieu. Kuabudu impact yayo italeta mabadiliko avant il transformer ou il y a des transformations aux alentours de toi. Wewe kwanza ndio mlengo wa maabudu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio mlengwa. Si ton adoration ne te transforme en rien, tu dois te demander si tu as réellement entré dans la présence de Dieu. Kama tunaweza fika hapa tusikie uwepo yote, mais haubadilishi kitu, wende ujiulize, eske tulikutanana na Mungu au nilikuwa na laguza? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Maabudu inaletaka presence ya Mungu, inaletaka amani ya roho. Maabudu inafanyaka Bwana afungulie mtu milango. Sema tu amen. Maabudu. Huko wakati, nikupatie sekret na nimalize. Huko wakati yenyewe nalumbaka mtu asahau kwanza mahitaji yake. Uko na mahitaji ya nguvu, lakini sahau wae, wende kuabudu, kisha urudie, utaona. Maandiko inasema Bwana hatafutake wengine watu isipokuwa wale waabuduo halisi. Manake patui ya yeye ya mbingu ni kutafuta kie u entre d'adorer. Nani mweko mahali fulani iko na tuabudu. Maana yake mkiswahili nyingine ndeza paraphrase niseme hivi, nani mwenye iko nataka mbingu zihamie pale kwe iko. Ndugu yangu mpendwa, nataka nikwambie kitu moja hapa. Jitahidi sana uwe adorateur. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi uwe adorateur. Tuna impact yake. Ukikuwa mwabudu halisi, makelele itaisha mkanisa, makelele itaisha mjama. Pourquoi itaisha? Parce que Mungu haiko tena mbali na wewe, iko na nafasi nyingine ngasema Dieu doit vivre au-dedans de nous, pas autour de nous. Parce que s'il vivait autour de nous, kuko wakati tutamwacha. Ndio maana yule mtu akasema nilikuwa na picha ya Bwana, sijui nafasi niliacha. Pourquoi aliacha? Parce que alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Nani katikati yetu hapa
mwenye shaka kimbia akasahau kizunguzungu yake. Baba, ushakimbia ukaacha kizunguzungu, atokwe na mbio ya aibu. Wote kwa huko kizunguzungu. Maabudu inafanyaka Mungu akuwe mshie sawa kizunguzungu. Kote kwa tutakimbia, Baba iko pale. Hata majaribu ikuye, waabuduo Mungu anawapatia nguvu ya kusubsiste jusqu'à une nouvelle saison. Kama wewe utashindwa kujikunja, utoke kwa maombi ya mahitaji, ujitahidi kuwa mwabudu vile ninakuona. Ukiuliza David atakuambia aliona nini. Maabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalize nikwambie hivi. Sikia hii neno. Si quelqu'un prétend adorer Dieu, mais que son caractère, ses habitudes, son langage, ses relations et sa manière de vivre restent constamment le même, il doit se poser une question sérieuse. Ai-je réellement rencontré Dieu dans mon adoration? L'adoration authentique ne produit pas seulement de l'émotion. Pourquoi émotion? Kuna pas émotion mkutano. Mais adoration ya kweli haikwake naletea tu watu emotion. Haita kufanya tukue sawa wale wenyewe walisemaka Hosana mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Yesu 3 jours après asulubiwe afi. Hawatakuwa bafili. Batu wanaabudu Mungu avec authenticité. Bale batu mabadiliko lazima hiyo. C'est de l'impératif. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Mungu sana. Sababu Mungu iko anataka watu wafundishwe, waelewe. Leo utatoka hapa, lakini wende ujiulize kama kweli uliona mabadiliko maisha yako. Waabudu Mungu, anawaongezea nguvu ya kusubsiste majaribu na mambo mbalimbali. Que Dieu vous bénisse abondamment.